Bia Kamal ka Noor Online TV. Kejan gwasme ngut kan konore lerman balinga jan gwasme mi jirama jidit ke me paye jegan channel me bi goro jin bi subscribe ka bi je nyak ba kanedin kokien ko bi leri chwalingi ka tugne entnas en lera bana utin jan gwasme che tanyi nene liye so Sudan bangut ka manang ka je kare kur Sudan chaje bu kapchung chaje lat Ramadan la leri RSF ke Rapid Support Force nyen ke dich Sudan jelado telekur mibi neme mibi liesdun mibi jayar bana chure ler manana chikanalat ram mojaram danen la leri RSF lat ki lerin kon tinbe ka kum men nyen ka kum Sudan jalado en lies so Sudan en la nanka ke Sudan gwas en waja kwaktin jalado chikur entere wich ka Sudan jebiyar neme me chala ken chala do ci kurma jebiyar ende en yanke emiti ki RSF ki Rapid Support Force ci ken la do no telme nang ne ka kwaktin la kwak so Sudan endit so Sudan ki liesde bangot kamelade ci katad men won tel rami bijeyar chalat ramala leri RSF ki Rapid Support Force chala no mite kami chalar ye eno chine ye moch ka jongno diok eno bia kwich en chungyen lar en kwiji ku yen support kwida ke kwi Sudan bia jelar che wona mo e ka kene lar ngaine maran en mark ye ke Sudan won chede badakantame ko tenere kor telemi goro betem bialat en liedun bongut kamajala chikana la no teleram buduop en ka lies ke jangok en kuer laran leri kadich emiti a jeneken gwas di altin chine ka kep teleriek mi bidier ka so Sudan ko chine ya gurno te krieg mude tok kelies dun ke kelies so Sudan chela do bnegang ne kundial yenji so Sudan tinang ka lies gwasan waje kwaktin tila rambi ka guir siya bidier kake neme michikan lado bilie so Sudan bangut kami jelle bangut kamu waje kwak gwada laje wiya kwakatin kare Sudan ashang namen tu kote tin chikan lado bineya gang tila ram mi bilie da mo mi bijangok ka tila ram mi bilie bijawang ko ngay nei menjiga kaliet ka ngay nei chomde anamo chajalat enedin kontila RSF tinyin ke kume Sudan neme jele dandi yelinga jan gwaseme mi jiram jidit ka jan channel me bi goro jin bi nyak ne ko kien ko bien leri bien ka chwaling ka tungne nas ke jan gwaseme bi atakamal